Nera mala kenyam ka na diala content barwanya lingua zeme ka nur online TV channel biya kamal. Anda maduna shan kwasnya ka nongero jame bana jome bana kwen kel. Mi jira mujadid ka nur online TV channel gore jen o jender channel der je support der subscribe ka der notification bell der je twine. Ka mi jira mete ka channel won telo de ka jelong ka do bana shun kel ka ja ka nur online TV ko la lertin kon la gwasme la ka gure. Jo ban lengwa seme chala no tega me kuma kem ya di jalat no ka ba jalat ke ken konin de ti kwale kujano chengan dien dara to go jamo jen gormo an go banyo ga yekel ka jen larama ken yaman wala shanka dish ka pai baro ron ken dangro wi jen dangro wi dich ban jo ban jelinkel no jo me gor liang gor jano der ander ro palpin ka liangda no chala do te kame shalat kirme yadit namani information mishilika out ke mi chaling mi bere kuma ka kirme yadit ka kan kornina dangro ke doctor tene no ko la pai palan walle eno dong te kame de la no chala do kirme yadit gor jano der kwar ke vice president and Dr. Benjamin Bolmel, Vice President, doing economic cluster, re which kasos dan kelu Bolmel ken amay kondi alano jaramadan and mechi dot la kwar mechi kirmiyadi chajen chawka Middle East ke chawka Dubai ke United Arab Emirates jaramedan isha bankom and ono kangay konen wojan Vice President re which ka Sudan ka jaramdan la first deputy chairman ka kuma SPLA ayu sorry ka kuma kirme yadit manchal ka SPLA reler kana me bana dil ngajeno cha Dr. Benjamin Bolmel cha do jandong de ja kaping ramdo dien wudo dien cha nyogo latino baga kaping kel wudo shal ke Sholton Balok no chala do Sholton Balok ramda la Minister of Defense General Sholton Balok jen tege tede long tin konolat korodian ban jangajen wona na ko gor jeno de yente ngaj marongo ngumelat kite dialati ke je en wolat ke je en wo kenne dangro ti de ka woch no ban jo je ka korgoten be kajan lerama ba bana je LinkedIn no Bolmel jen kwara rawde chere ngay kona ka Sholton Balok jen minister dung defend ala dung de nekir yadit ala dung SSPD jo mishalat netin tie ke kuma kirme yadit no ba nediti ba ka kapchong re communication content ke no ko kirme yadit chala do jen te ke tiche gwit lat ke Bolmel kana wuri shal ka me Sholton Balok ni bana kula linka jalera mane chagu jeno dong de jang de kan tekerwal ka gwasan be kamana na shalat no ko jen wate ka tung wandalat ka rodian jang dong de ko nyen ka gwe ka jen go ade ka woch kama wa ka woch dong da te ka korba mutuwa ba ke mishe jan ba tin kon lat ka rodian rai woch ka juba wa ga tube ba jamat no kana kontin mu kono kullin gwada me ka kor gwasan be shirmen ci kon len gwasa me no wa Bolmel baja dil woch ka komandana tetin ka baja yandore ka jodana shalat so na megorje en wode yen lengwa me so do badanan baja wikeje wa medane shi kirm yadin meche jen gwade shawa ka Dubai ke ka Middle East de o jay shaje lingano jene we ka kwidwel wal batte be jojan o jen ci dundaw ka kwidwel wal en kirm yadit wajen weteni naitin kontila jalamni la jimidelis ko de jamoy ka yot dena la 13 billion dio je ka jorana chalat ala yot ngwana toni wa de kan jade kan kok in advance alo de ja kok ko rundang ro ki rundang doktin tanyam ka jom inshallah de wo dara yo take a date mi dara bin yor pinya la den mi sekana den ka gwase dan ngayena no kum South Sudan wata yoji kan ka den ka international community te kan ka yor piny ala yoro ton ka yo te shewa ala chikan ka kong mech ka chikan ka kok torbieli ka chike kum Uganda chikan ka lokten ala kum Uganda de ni ken content re gojan tama ketin tere wi ke jubo wa chikan ka loka yo ten kan editena
no wajen do badan tuk yo ka yo medan no ka lo de lana mal ka jere ka South Sudan de refugees and content ka refugee camp la South Sudanese refugees de ka nangre which te diala to wa gor ka jen oba de ne de content la civil servant de yo ken ba de ka yor pinten but te ken no kan rodo bulon ka gwa sedan so ci yo ci ga chongwan ci kan choka me rep ko rodian ka chagu jeno den kene baratem chala danu gor ka kede na mo lo de kan yo de kan kul yor pin ka kan kum ker yadit kan civil servant kan ka kam yo ken la seller ni ken la kan ka cap so jo me shalat comment shalat gwad the many honorable Dominic Juk Chom, executive director in the president office chala do na ajan ka kor gwadan be de bol mail ba de je watch ka de je yen no de je las under our sares no charge nyogolat bono mi beto ba ko wudi shalka me Sholton Balok no why chi president kirmiyadi che Nathan Contin bi bol mail kana Sholton Balok bi gwatken bi ka gwale shakari aleka so still na me kan kono confirm ba da milat ken tama Nial Deng jen former minister of presidential affairs chawojen gwege no janam dande ben la new vice president for economic cluster ka kwi bol mel ka jawdana shalat general Akol Korkuch former national security chief wajen dara gwas minister of defense dara kan la gwa Sholton Balok Akol Korkuch jara medane woy ka kirma yadi ka gwase dan me shalade jek ne kenyam ci akore ci ajene ne chayu yen wa gor ke jen wo de jalo gwada medane teten ke deja la gwawur ko michal ko minister of defense la Sholton Balok no na mo amele roden tamaki me melat kere wichin binami mo goro de rander jeling general Akol Korku dio je ngai ke jene tungwan gwade dane wo ke je jene ne me cha wo kemi de Hispane ko le lunde jok chwa wo je te jor ko ne jok chwa kam kume o bala governor ka warap ka kore chwa nyoko mo ke je ka chwa gware akam rada dien e che chubre guch so na me mediten no ka jo mo chala gwada me wa president shaji national security service kana presidential guard la tiger division kana military intelligence rai wichin binami chaga jogo no gweche Dr. Bolmel kana general Sholton ko toga ke mande enbe ke runwang dong da te ka tuo ke jogan ke jan jogo ba ko le je ke mande mola kon wala shenga de ka pa baro ron kin dang ro de na men larani information mishli kawon mishalat shala do de ne di alde ken ready ko te ke me tuo ke jan mande mone okay ko mo kana logo no dong de ko woch dong da tuo ko no de ken kore kana tuo re woch ka juba bol mel kana Sholton right now right corner wa kitegere dire mendit ka joda na charlotte na me meditin so man to gene mika tisha wuja la talk bianga jeno South Sudan government broader ger kelu in economic cluster kana defense minister kati bombo molong re wika South Sudan me cha ku kene diti nyu the gen wona be change medit ba jeno be power struggle inside ruling SPLM party be jako be dit ka be tegane iti ngwalong lo dere politic dung South Sudan ke lo dere jager misi kore me mi ke misi kirmi yadi che ne ti che